Wazazi wangu kiukweli hawakupenda. Hata sasa hivi hawajapenda. Ndio maana nilisema kwamba labda nitafanya kitu kizuri ambacho kitawafanya pia wao wakubali. Kwa sababu mara nyingi walinikalisha chini, waliniketisha, wakanipa wosia, wakaniambia kijana, haya mambo ambayo unafanya tungeyafanya haungepatikana. Kwa hivyo labda nikaona kwamba wajua wazazi wa pahali ambapo wameketi sisi hata tukisimama hatuwezi. Kwa hivyo ndo nikaona labda nikianza, actually nimetoa gospel. Nimetoa gospel, zitakuwa zinatoka soon. Nimetoa EP ambayo pia ndani kuna secular, lakini ni secular ambayo iko na gospel ndani. So nadhani wakati nitakuwa na release nitakuja hapo kisha mambo yatakuwa live. Yeah, kwa hivyo waliniketisha chini wakasema kwamba mambo ambayo unafanya si mazuri. Vile vile nyimbo ambazo unaimba si ati ni mbaya. Lakini vitu ambavyo nilikuwa nimefanya pale labda ndo zilileta muonekano mbaya. Unajua nilikuwa nimezingirwa na wanawake. Kama umeangalia video yote, wengine ni nusu uchi, sivyo? Labda hao ndo mambo hawakupenda. Kwa hivyo labda ningeimba afu pale nikuwe presentable kidogo, I think wangekubali.